Asibingelele njalo Mthwakazi kaNdaba ku-Mathulane Broadcasting Corporation. Sasiphinde sadibana njalo Mahlabezulu. Namhlanje silethulela umhlangano omkhulu wezaphu weMathulane South Province, i-Provincial Conference yabo. Okuyimhlangano izaphu eyihlelileyo andubana kube ne-Congress ezoba ngo-August walonyaka, lapho okuzokhethwa khona umongameli omusha wezaphu. Namhlanje kwenziwe ama-nominations a-official eMathulane South Province, lapho okanyongolo uSibangilizwe Nkomo anqobe khona ongathi uhambe khona phambili, ubencintisana nabanye abathathu abangaziyo nansi phansi kwami uSibangilizwe umntaka Joshua Nkomo. Babingelela abantu Sibangilizwe. Zimbabwe Amandla awehle ayengaphi sabeleni kubobani nini. Ngiyabonga abantwana beZimbabwe. Ibizo lami elipheleleyo nginguMichael Sibangilizwe Nkomo. Ngingumntwana wesithathu kubaba uJoshua Nkomo lo mama Mafuyana. Ngithanda ukubonga lonke elinginike elifake ithemba lenu kimi. Angizi ukulidanisa. Selinginika amandla ukuthi ngisebenze okuzwayo okuqinileyo ngiphothi izigaba zonke ngincedise izaphu ukuthi iphakame ivukelele ithathe umbuso ngo-2023. Yikho-ke ngiyalibonga kakhulu lonke elifake ithemba kimi. Ngicela ukuthi lina lingisekele ngothando lenhlonipho lokubambana phakathi kwethu. Kungabi khona ukuthukana, kungabi khona ukunyonkolozana okungala ncedo. Sifuna ukuphakamisa inhlanganiso. Yikho-ke ibala elithi ubuntu ngaqala ngokulizwa ngomama ongizalayo uMafuyana. Lilamandla lelo bala elithi ubuntu nxa livela kubo mama. Ngiyacela-ke Zimbokodo ukuthi lisithathe lisifundise kamutsha ubuntu, ngoba ubuntu abusekho ebantwini kathesi. Ngalawa amafitshane hayi ngiyabonga.